إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini mababelu ya bendingan tanu beluin tanwa alang sangka iya kapaka pumagpedatan upman na sumakapantag si iku karata udi na kapipiligro o kapakasig yang kaya kapakasig na isad na iya mala apan yakit miyakadaya mang sisagyang kaya masatan isa ini mala asakita isa sakit o puso agyang kaya kapakasig aya sabab na kagyang kutwa tao na dinian imbagaya lugar o basa kanian anto na iba nakalawan niya agyang kutwa pagarinian okay nagyang kaya kapakasig na isa niya inisug wallah kailangan kalindungan tan isa niya inisug wallah kailangan pelindungan tan si wallah subhanahu wa ta'ala titua iya mala sakit kau pamako pagibaratan tan wagyang kaya kapakasig si ikwaya makna niyan na paniyakit iya pakarupaw paniyakita iya aya makna niyan na pakarupaw gina ni kapasanga iya antuna iba na gedaman agyang ka iya aya makna niyan na kapakasig. So Allah Ta'ala na madak lagi ang kutwa inaluy niyan kailangan kalindungan tanusir kaniyan kalindungan tanusik wallah subhanahu wa ta'ala sabab na kagiagyan kaya kapakasig na marata iniya sifat marata iniya ulaulah marata iniya dudubiyatan kuditan kipentag na kusalakaw di salakaw kudi nagyang kutwa mga pagaritan at nakatu nakaapya sumbata nakasigiyan so pediyan at nakatu nakaapya gyang kutwa magari nakasigiyan nagyang kutwa pediyan at nakatu nakaagyang kutwa mbubulayo ka napasigin usabad agyang kutwa sabagi nagyunan pembulungan tanu si sagyang kaya di tanu kapagintaw si sagyang kaenuya o pamako gyang kutwa padika nami ako amapia na inu kapasigi bagyang kutwa piasan wallah bagian agyang kutwa salakaw ka nagkakawang ka amay kader kau tubugan wallah giyang kaya ayama na niyan na kapakasig na dabasya kakwaguna dabasan kakwaguna arumuar sisa giyang kutwa rarangit wallah giyang kutwa ayama na niyan na kakasiksa utaw si sagyang kutwa kapakataling umanian si isa anungan amori dan naguna ini arumuar sa katipuang kakopedega rumuar sagyang kutwa ayam ananian nakambina sa ing kakopedega kaji dingkay imbagay lugar ubakan yan anto na nibana kalawan isama itu nagianan nabiya karat-rataanan asipat kedua nagyang kutwa tao amakasig na ino penpapakasig kamagagdamian sa ginawa niyan amita taliaduko magagdamian sa ginawa niyan akibubibaian na dinian ipagyugagiyang kutwa kalalangaganian si sagyang kutwa salakaw kaniyan
Upama ko ipagibaratkan wagi ang kaya kapakasig na miyakailay ka sa sapu na mangga. O di na apian tunasan apa mumulan at taribungaan apa mumulan. Giyang kutwa mangga upama kay pagibaratan sa mangga. Nailay kay gira daungan niyan kada petakurun. Dapat kay gira itigi na isine ini kumiya kapia-pia mangga. Da bono petakur. Kay giyang kutwa da banian unga. Nasisa giyang kutwa kaya pagbaru-barian. Namalud na pukile yung mga tao, pagkapansin o mga tao, at tigila na. Kate kisumangga, ayam na niya napagunga. Ha? Kate tigilan sumangga, pagunga. Naandit di kabaloy agiyang kutwa unga niyan. Akato din na akan na agiyang kutwa unga niyan. Na ilayang kagiyang kaya mga tao karya bakiran. Udi na diukuriran. Ha? Ino to? Agiyang kutwa kapi, agiyang kutwa mangga. Ha? Neleni mana ka aya pendukurun na tampar sa baba. Eleni mana ka aya peselibaton di ilun di beraba kun aya mana niya na ator na tampar sa baba. Na malalang agina na giyang kutwa mangga. Na upama kada aw nga amangga uto na di dalam butiran. Na lagi dalam sa mga tao. Sabab sa giyang kutwa kinigang kung agiyang kutwa pagarinian. Miya kalaba, miya kala itamok, miya kapia swalay niyan, miya kada kaliterak, na sabab sa giyang kutwa diro nakakatarima agiyang kutwa sana kaurun na ayap ketampar na pesig niyan. Kaubas sa kanian ayam ana niyan na mabinasa. Ano mada agiyang kutwa ayam ana niyan na kiyakwa niyan amapia. Nagiyan ang mga urip ni Allah, pelindungan tanu si ikwallah. Leni madagiyang kaya katir wallah, si sa suratul falak. Peter wallahu ta'ala atiyan qul a'udzu birabbil falaq. Terang kaya Muhammad amalindung ako si ikukadnan ukapita min syarri ma khalaq. Puun ko karataan o inadin. Puun ko karataan o inadin. Wa min syarri ghasiqin idha waqab. Nagusok karataan o gagawi igiraman ito amia kalibutan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, nagusok karataan o pupumangi o pako mga palot. Wa min syarri hasidin idha hasad, nagusok karataan o makasiig igira manuto amiyan ig. Nani manuto? Ini suku Allah agiyang kutwa kalindungitanu. Kalindungitanu wallah puno si sayang kutwa karataan ang kutwa makasiig. Kaya kaya makasig na igira sini igyan agiyang kutwa pediin na langon din na pangilarian sa kita. Pangilarian sa kita kabina sa aniyang sisagiyang kutwa pediin. Miyaad na agiyang kutwa kapangatao. Kaya asigyan ito sa agiyang kutwa pediin. Kaya di niya nagkagaga. Uba niya may tubak. Di niya nagkagaga. Uba niya ayam na niya na mapakatarisu na agiyang kutwa pediin. Na ayam pangilarian sa kita na pangatawan niyan. Ka ubagi utui kapakatari sudin. Ubagi utui kibuba agiang kutwa ayam nanian na kinigang kungyan. Nagianan ayam nanian na kailangan apa kelindungan tanu. So lagi dana na apa niya kita katungan niya na amarata sakit. Ayam nanian na bibiban saksi sagiang kaya mga puso. Kapakasig. Gianan isabab asya kini raghib. Rahimahullahu ta'ala na ayakat tiruyan. Inusay niyan wanto na ipetiru nakapakasig. Natigyan na al-hasadu tamanni zawala ni'matin min mustahiqin laha wa rubbama kana ma'a dhalika sa'yun fi izalatiha. Ayat tigyan na petiruon akapakasig nagyan na natigyan na sudikan dingan tao sa kapukas o limu wallah si sagyang kutwa tao ayam na niya na biya sugat alimu wallah. Gina diptiru na tingin nakapakasig. Ibarat yan na nila yung tawag yung kutwa padiyan na biya katirak sa mapya tingin na panganinta midusura. Gina kapakasiganan. Dito ay ama na niyan na may babansak sa agiyang kutwa poso yan agiyang kutwa di niya nakakatarima sa agiyang kutwa ay ama na niyan na kinigang kung agiyang kutwa pagarinian na gitu. Pepangilanian saukit. Naginan ipitiru iraghib at tigina
al-hasadu tamanni zawala ni'matin min mustahiqin laha. Ayat tiga na betul na tigian akapakasig na ginan sudikan dengan tahu sakapukas ulimu ko tahu ayam ananian na miya kaparu disalimu. Warubbama kana ma'a dhalika sa'yun fi izalatiha. Kepakai penatigia kini rahib rahimahullah ta'ala agiang kutwakan dengan anianun sakapukasun ulimu na kepakai pena unutan utua tigin adinian inggil bakan akada yan udi nakapukasun agiang kutwalim wallah ginan ibtiru na tigin mana iya ayam ananian nakapakasi nagito man mau unaula igira ako na langun din na di panaro no tao para buaya maknanian na mabida sani lagi yang kutwa pedian tiga na miyak ako sa tarak tiga na panganinta midusyo ka udi na miyak ambulay na tiga na panganinta ayam maknanian na mabida sa yang kana nawalay ka udi na mindugang na ayam maknanian na langun din na punggululaan yan nagiya iman miyak kabida sa si kukaden den waya maknanian na anto na iba na sisiringan na bata nila boron sumanga padegang kagi ayama na niyan na magubisiran sa dagangan nagyang kaya pa niyan na miya kalaba na malagi tiran sa dagangan dipindi manuto sa ayama na niyan na ibabagay wallah bagian ka uwang kasiga agiyang kutwa padega agiyang kutwa ayama na niyan na kaya pa kalaba agiyang kutwa padega na andi man yan gitu ini surat wallah bagian yan apa kalaba sa kanyan na kaya sa kanaan mabura ka kaon na kaya sabab kuda ka makatingir ka miya sige ka agiyang kutwa padega miya po kasar kabin na agiyang kutwa limur ka wallah tayo dang kagi naman ka di kata tayo dang susalakaw ka kasusalakaw ka na kawiyag-wiyag yun to nasalakaw mamuso kawiyag-wiyag ka na ino kayo ni kasigi nyaleni man akya pa kararad agiyang kaya kapakasigi ya bigyan kutwa ya ba na niya na mga padegang papagusitan waya kasumiyong tanong sa iyang kaya General Santos na inisong tanong sa inakandegadegang may nagagiyang kutwa mga padegang at sisiringan na may niya nagiyang kutwa po niya na miya kalaba malay di mapesa at tingin na inwari siya kaya malagi di kami sabon din na malay di niya di mapesa kagyan na sukiyan nasaka na kanabang kasukiyan yung kutwa sukiyan na ito na iprarado to kaya ayama niyan na makagagdaman sa kaniyan sa sakit akapakasig na aya pong gulolaan niyan at tigin na matay ka nga bagsa ka mo sa presyo na ayam niya so mamuna kang bagsa ka sa presyo ayam ito ko na apiya subandil na di ka kwaswarga yan niya binasa so kapagintaw kapakasig naginan ayama niyan na kailangan di tanwanan ayama niyan na ditanwanan masipat agiyang kanan akapakasig giyang kaya kapakasig natungan na iya kumiya karata-rata asipat titog na iya kumarata asipat ayaman akisipat saya na sa mga Yahudi agiyang kaya kapakasig na inong kayo ni pupuna na yan sa mga Yahudi sa ayaman na niya nakapsing ang akiran giyanan ikiatirun wallahu ta'ala tigina ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير فتروى الله تعالى تين ود كثير من أهل الكتاب توغنا يمن دينgan توغنا ayaman na atun ini mana di iman dengan mga tao piya mamgan sa kitab antagi ang kanan mga tao piya mamgan sa kitab ginan sa mga Yahudi ug sa mga Kristiyan eno to ato na dilan iman dengan na aya dilan iman dengan na uba kanu buah ki kafir uba kanu pagawa sa Islam amdu dugan ko kakakapiri anto na sabab hasadan min indi anfusihim kasigo to kasisigan sila na kumatatag kuwaya na niyan na mga ginawairan kasisigan sila na kuwaya na niyan na matatag puno ko mga ginawairan min ba'di ma tabayyana lahumul haqq si urian agiyang kutwa kaya payagkiran o untol aginan su Islam fa'fu wasfahu na ayama na niyan na maapakano nagudapay kanu atigman na iwallah hatta ya'ti Allah bi amri sa taman sa makataning sa taman sa pakataning wallah suwaya mananian na suguanian innallaha ala kulli shay'in qadir mata naswallah na sa ikulangwan taman nagausian
Ini mana tu? Semua Yahudi na ayat sipatiran na sisi geniran semua Muslim. Sisi geniran semua Muslim. Sa ubakan buat kesuisiku ayat makna niya nakakakapiri. Kaya miliran asuma Muslim nasiran imatatagusi kuntol. Nilai man so mga sahabah na maada kiran agyang kutwa kapakasig. Diran di pamanganin ko Allah ama pokas ko mga pusuiran agyang kutwa kasig. Diyuto'y sabab apitiru iran. Walladina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman. So sila nung tuwami makataling makuurian iran. Nadiran teron. Rabbana ighfir lana qad namina ilayka minka wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman. Nagusus mga pagariami asiran utos sumyaw na anami siran ko parateya wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu na ubang katagwi sa mga puso amisa kasig ko siran uto ay makna niya namya marateya pelindungan nanan o mga sahaba agyang kanan akapakasig pelindungan nanan o mga sahaba na kailangan ay makna niya na pelindungan tanwanan sa ikwallah agyang kanan aanto ni iba nakapakasi. Ino tanop kasi gisutaw. Ino tanop si gisutaw si sagyang kutwa ayaw na niya nabagiin yan. Ba may kami asig ka sa padiga na miyakwang katamu kaya nuto. Ba may kaya mana niya na miyasig ka sa padiga. Na miyakwang kasutrakyan, miyakwang kasudigangan yan, miyakwang kasuwanay yan. Na inong ka di panamariya kabinasan yan. Upama ko mabinasan ka sa kanya, natunay miyakwang kau naguna. Da bang kaun miyak aguna amba kadu miyak kadakalap ke sia-sia miyak kadakal kadu benda makna niya na miyak binasa na inui ditomo sopa juga na miyak katamok sopa garing ka na miyak katamok sulo ko sa ka na miyak katamok suwata ka na miyak katamok amay ko adna awida akal ka na bakan duga kiramu adna awida akal ka na tatay so awida akal saya na kendula na ka na dapat ako ay makna niya na dapat penarkiran nando ka pag naging ko to awida akal ka nagiran isabab na kailangan nakapunanggilan tanwa giyang kaya ayaw na niya nakapakasig. Pero Allah Ta'ala tingin an yahsununa an-nasa ala ma atahum Allah min fadli. Inwiran pasiga sa mga tao. Kung inibigay kiran wallah alimu. Inwiran ito pasiga sa mga tao. Igi ito na piyasan wallah abagi ito mga tao. Na inong kotop kasig, inong kap kasigi ko pediga. Inong kap siga sa pediga si sagyang kutwa ay makna niya na ini bagayron wallah bagian yan. Ano man yan nagyo to'y bagian yan. Ano man yan na piyasan wallah asya kini nagiyay kakwan yan atamo. Na inong kotop siga. Nagyang kaya kapakasig. Nagyang utuba. Ini ibarat tanwaya sagyang kaya kapakasig. Namiya kay ibaratnya sa ayam makna niya na paniyakit apa karupaw. Paniyakit ayam makna niya na apa karupaw. Na kenapa kaya ayam makna niya na paniyakit ay apa karupaw. Na kenapa ayam kerupawan niya nagyang kutwa bukutanu. Kenapa ayam kerupawan niya nagyang kaya ayam makna niya na bukutanu. Kagyang kaya ayam makna niya na kababanui agyang kaya kapakasig ayam makna niya na apa karupaw na ayat na kerupawan niya na kagya sabab sa agyang kutwa ayam makna niya na ayat na kerupawan niya na su agama. Su agama ay kerupawan niya. Ngayon siyang kaakagi ang kutwa kukuman wallah. Siyang kaakagi ang kutwa piyasan wallah kulawla. Gitu man mo ulawla. Nung kapasiga sa pagka sasangka na kaagi ang kutwa kaya bagirong wallah sa bagian. Sasangka na kaagi ang kutwa piyasan wallah kukuman niya. Gitu man imanaw to. Nabani bay di naman ulawla si kumasa miyang umuna. Si kumasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suman susama di mga Quraysh. Na inwiran di keparatiya su Rasulullah ayat dira nakaparatiya ku Rasulullah na tingira na madakala kami mana mga ala pamilya na inur kami da matagu su Rasul kasi miya tagu si iku Muhammad madakala kami man so Muhammad na da aluksian da amaian da ainaian miya tay pun si amaian na to miya tay pun si ema na niya na anto ni iba na ba pa yan Abu Talib na da penatamukian nasa kami na mga ala kami itabok na mga ala kami ibangsa mga ala kami ya pamilya na inur kami idabugan so kana nabi kasi inibigay sa giyang kaya na niyan na mabubataw gitu man kapakasi guto giyang kutwa lagi dito yaginan ayam na niyan na kailangan apo penanggilaan tanwa giyang kaya
antum na ini bana kapakasig. Inong kapan siga so pedega. Api kum pabli na kaasakanam ay makna niya na kami minusang ka kung mga tao. Kay posible bagi mo tamalatam ko na sig niya nagyang kutuwa kabuban yan di. Anto na sig yun ang badap kinay niya na kinit. Na inong kaman kasi gagi ang kutuwa pedega kay pili nga ako may kinit ati ka. Kasirang ako na. Ha? Gitu man mo ulaw niya. Ay makna niya na di ka ketarima agi ang kutuwa. Ini bagay wallah abagi na si sagi ang kutuwa sa lakaw. Tantuan na amarsig ay makna niya na sifat. Miya karsig na ay makna niya na dedebiyatan. Ulaw lagi ang kana nakapakasig. Di nga pisiga sa pedega. Ginan kaya turun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kung kaya panutulon Bukhari agus Muslim, miya katitiyan sa iku Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Biturun Nabi sallallahu alaihi wasallam atiyan manay. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. Fitru Nabi sallallahu alaihi wasallam la tabagadu. Ubakanu ke kararangita. Ini sapar Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi yang kotwa ka ke kararangita. Kararangita na kasupudika kararangita kan yang membu. Gitu ka ke kararangita. Ayam makna dia ini saparanan Nabi. La tabagadu. Ubakanu ke kararangita. Nya kay salungan ada sangat tau mama. Miya umma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigina ya Rasulullah awsini ya Rasulullah tigina pangusiati akong ka na tunay pitir Rasulullah tigina la taghdab dikap kerarangiti tana kagip mana makapira sumi yung mana ko Rasulullah na tigina ya Rasulullah pangusiati akong ka nayap mana pitir yan ako Rasulullah tigina la taghdab dikap kerarangiti nah tiga yang tua sangat tahu mama tiga na ino mga di gibi bitirunang no Rasulullah magi pengusiyat ako ron kagi mana makapira gawi so mi ang mana ko Rasul mi ako mo kuman tigin ya Rasulullah na pangusiyat ako mana bitirun Rasulullah tigin na di ka tigin kerarang iti la tagdam lani mana tu karino tu sa ayam makna niya na kailangan apa kebulungan tan wagi ang kutwa ayam makna niya na mga rarangitan. Gira manap kerarangitan so tau na miya kamis-mis sa kagdaman yan. Girap kerarangitan. Lango-lango din dapter unian. Kagi giyang kutua mangungusubo giyang kutua rarangit yan. Ini ang akalango na kubayaan yan teru-piteru yan. Makapasadu teru na di sundite. Ini matru ini akan nari matru. Na aya dapat terkatan na giyang kutua aya makna niyan na majestan. So tigo na biya of kerarangitan ka atau mitindig ka na untuk ka na pangako mo untuk ka na iga ka an madagi ang kotwa ay maana nararangit ka pananggilantan man ini sugu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini saparong Nabi sallallahu alaihi wasallam sukah ke kararangita si Dr. Mutilan rahimahullah ta'ala na aya katiru yan at tigina miyatay akatiru ida sumbagian aya maana nagyang kotwa katiru na andin di kapakasian na dabalin yan da bali agi ang kotwa katiru andin di kapakasian ugay nagupo nakasaloa nakiatagun sa bali gupo nakauto salwa nakiatagun sa bali enong kapan sembaga agi ang kotwa katiru kamanar kayarga nadi ka sembaga kakiadan sa bali keripatan naginan aya makna niya naginan ikibulungan tanong si ikuwaya makna niya nakapkerarang itiraktan niya kay salungan mapenutultan waya lalayon si Juha na makna niyan na isa kapunutulo no mga kakatanwa mga ulama na si Samir. Si mga lokos tanong na siya ratawata. Oh, gitu. Niya kay salungan na si Juha na di sira di po lagi yung utap diyan. Tiga yung utap diyan na naman na rin Juha. Sa kami at tigin na miya kalalakod na miyo to. Ay tigin na kala yan na pagkaminun sa timan na karabong. Natigi Juha sa kami nasukod na binalagi digala walay kaya rarangitan siya gitu sige na isubura pa man aganan natigi Juha lebat ka kalabatang surga ay mana niyan na adjust dito so tigo mga lokustanwa sa gending o pwede ka na ayang kaunting kaan kasading kami surutan namin ipurwaka Ugin na nakit wala udah paro ko pwede ka iyang utwa ayang makna niya na ikapaparong niyan kami kasulog takan upo na ka manibagan na so tigo mga lokos tanwa tigin na
di maka perwa yang kotua dua kata usiri akan yan na di kau mapaparo na usiri ang kamamu na di mamuma susurota melagi na pian tulad di kuan na di kanu maka perwa na gianan ayawa na nakapalebata kailangan membusir katan wa gira manakuan na sutaw na ayakap kebinasan yan nakagi binasa receiver yung ta receiver yan na ad naman nagi nakatiru na ayakap kenegan yun na marata api kapian yan nakatiru tiga nasa mida kisah kaya badi gua ni gila apa yang kau tua kaya pakau marah kau pedega na sumisinga makalalangas na utega kau ini masih singa sia kaya kaya gitu suri sibir kana may bibinasa atimia kau masuk pedega makalalangas na dengan mempakalangas na kamagu tege ini kali makapagu tege ha lagi uti emak nanian na bulungan tan ayam mana na kailangan naso pamikiran tanuna so tigitan wa positif ayam mana nanian na pian tan wagi yang kotua antangan tanu si ko peteno kami ya kapi yang kotua di tanu dikin dulu na anak ko salakaw di salakaw. Dai mana yang kotua sakatawa mama niya misita ko pedian. Dai leni mana yang kotua di ka pakasina buta pia. Kaya ko mami sita ko pedian. Na piaga na niyan. Kaya paganaan niyan na aya awida kalkiya kiyo na dipagtun supangan kaniyan. Dipagtun umaka mapagana niyan siya kito na makakan na di kusog gitu katimblian baka ganta sapya kakanian kagi makakan miya lang lagi ang kutua ini pagana niyan na piura da mosog anap kaya siya kito ba niyan tiro at tiginaw mani ako niyo kaya iyan na tulad na tigin ni mapyaw kita katiro ako ron sa umani ako niyo ayaman na niya nasabot na ako mga tawa ya kada mosog na miya lang ang subukin niyan Gunia nak kapatiagi yang kaya lapadian na pia kasangurian sagi ko tapadian. Tiga nama piari para salapad kaya na. Ana siya kaya to na siya butian na ayam na niya na tiga na demo sum siya kaya. Kaya niya sokodin. Pia kasangurian no na tiga na magpeden manawgi kaya ako binakan melagi jabran. Ha? Ayam pia kasangurian mo bu ada tabu yang ko to ako binian. Ayam mana? Na gitu ni kaya sabutin niya nun. Sadama na ria ayam na niyan na miya langan sumpangan kan na miya kasi na buta silang pia lain mana to dia buta yang koto ayam na niyan na kaya pagayaga iran tadi yang koto ala pada yang koto ako din na miya kasi na buta na upama kamarata kay sibir upama kamarata kay sibir siya kito na tigina mapiari ala pada kaya na tigina kanaba kaya na nipesa di ka man punayuda ka kanaba ko na nipesa ha laman to na upama kasakat tanong Nagiang kotua ayam makna niyan na pamikiran tanong antangan tanong ko pedano na ayam makna niyan na pakapipian tanong na miya kapiapia di tanong di ka pakasusuruta yuti ka turun Nabi sallallahu alaihi wasallam atigena laysa ash-shadidu bis-sur'ah wa innama ash-shadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab si kumano hadis na pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam atigina kanaba man uba ayam mabeger atau nagiang kota mapasang kapake peludai kapake peludai wida tigmana yung Nabi na ayat tigina mabeger atau nagiang kota tau apeker niyan aginaw niyan igirap ka rangitan nabagiang kota tawa nini kuan nami mubasa sa lima pia ino makapamuno ako ginaw mana yan diyan na namapia sifat agiang kanan lagi danan ayam na niyan na katiru wala la tabaghadu bahkan watik mana yung Nabi sallallahu alaihi wasallam di kakararangita wala tahasadu nagubakanu di sisiga ningap siga so pedika ha ubakanu sisiga ubakanu titipua ubakanu dedengkia ni saparang Nabi sallallahu alaihi wasallam agi yang kanan akat titipua nilai ni mana agi yang kaya mga taga China yung mga taga China na ayat na kadagalan sa kaya mga Latino sa Pilipinas na miya nga kukwera nakataon na yung tunay style niran basta pediran at Chinese na papaguyag niran sisa Manila na miyang lularo pagani na yung ko to Chinese na ayagal bukian na kapamurot sa butilya nakagiyamay sa ginamya ako sa karito niyan pendeta sa butilya kagi misig sa kanina ni pendeta sa butilya kagi misig sa kanina ni dimbal sa butilya ini mana to kagi di sira ni mamagaleba igira amia kedamiran so pediran amaka kekailangan sa ugup na pupugupaniran kana ba sira ititipua
Nasakatan na ayam na nakasisiga. Ele ang aging epiti barangan apragatan. Kaayam ipo panoon na mga maranaw. Na magubisiran na siya kaya na mipusa sa cellphone na. Mipusa mabuya sa cellphone na para mo kalapisan yan sa customero po niyan na pipusan yan sa EPM na niya na miya laban yan na miya kay ito. Na bumumpo kati na ema na niya na kaya lakaban nagyang mo tapos to niya nakadaman yan nung kitimbal kami alangan na malapis. Nagid ni mo ulawlatan. Kailangan na ema na niya na dita no di makapamagalaba. Kuwata nung nagyang kuntuwa kasi siga. Yang kuntuwa kasi tipua. Wala tadabaru. Ubakan wa tigman iyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetali kuda. Katutuda ka. May tutup idi nga maangin ako pedegan. May tutuda katan. Gimana wida kaniman to. Sehingga kepo seleksyon na madar lamang ano sa dinya ni bitire swatayan. Dinya ni bitire so pagarinian. Ada benda ketok na kaon. Ande daru lupa nami akan bela-bela gisiran. Sabab fungsi sagiang kaya eleksyon. Ino kagi mi akan belakan. Ino kagi mi nitulak kaso pedega. Ino kagi mi nitulak kaso lo sa ba untuk di mayor. Ini raga kau na gi mo tuatungan nga. Dah. Kenapa kan yang suka isa dolar? Bu ini pagperiar kan lagi mo tayo ni begini ar kada ba pirang ibu. Ada pun mau masuk eleksyon na mialangan na kadu. Mimbulu ya buta. Naurian ini raga kau sok pedega ini tolak ka. Tungan yang marsi ayam nani na pamikiran. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Banu yani wa ginawa ni wa mga uripun wallah amagariani. Ini suku wallah kailangan amabaluitan wa ginawa tan wa mga magariani. Pupagaria innamal mu'minuna ikhwa ayat itu magariani ayat itu mi marate su itu mi marate na magariani sira. Ayam nani na balu yang kagiang ko to pediga pagaringka pagaria kasi ko parate. Pagari kasi ko ayam na niyan na belalok ginan ayam na niyan na ini suguratan wagi yang kutua kapan gila itanu si ko ayam na niyan na Antoni di bana kapakasi yang kutua kati kapakatipo kapakasi si Ibn Rajab na piano tulian na tiga nama na iya al-hasad markuzun fi tiba'il bashar وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. Suatu mana iyo ya tigu Ibn Rajab so kapakasig nasisid na natiyan ako tabiat ng mga tao. Ay sabab na kaya suatu tigin sa mga tao na ayad na tabiat yan na di niyan ipagiubas sa kanya nakalawan niyo pa diyan. Siya ikong mga kalbihan, siya ikong menang sa lakausan. Gina ni mo ulaw lahat tigin man Weda dia nan mapia sipat. Abatan waya makna niya nasiga supeditan. So kono so kapakasig. So kon so mga tao. Sigurian na so kon so mga tao nang berang-berang siran ibadan. Maganero na adna mga tao. Apa na naman namaran yan kabina sa iniyan sa giyang kutuap sig niyan. Giyang kutuap kasig yan. Lagi din pa man na ya gyang uto abasatan wa kapakatao ketakwan niya nagyang uto pediya nakaan mabinasa kawya ganyan uto. Ani di mapimikiran piya-piya. Ana piano gua tiyan nakatao. Uli nasi gua tiyan nakatao gyang uto ke rumah kan makambelag. Ansiran makambelagan mabinasa kawya ganyan uto. Nagina. Berapa na pengilan niya sa ukit. Pengilan niya sa ukit takabinasa niya sa gyang uto ayam na niya nakiakuang ka mapia. Nadi kuna na mapia sifat. Pada penaya mak narian naba dan mga tao na yang kutua kele ni nak pedi na minitayaw na makangan na sama binasa wi nak na banian to ayam mak narian na dinggal baka ayam mak narian lagi buah igira mi ni so pedi na ipsakit ya lagi kutua kapile ni sa ayam mak narian na minitayaw sa kanian mala ayam mak narian na inim perubanon mala ini seganun na ayam na niya na tantoro na kasisigan. Uwi na kanaban yan, inggal baka kasigan yan si Sagyang Kutuap niyan. Pada pernah sifat ng mga tao, si ayam na niya nakapakasig. Na ayam na niya na kanaban yan siga sa pediyan. Nilini rupa maaminitayaw, miya kalaitamo ko na pun naman na marmampuan makalaitamo ko. Pamanaan yan marapang, di na yan nakalawan niya. Nagyang anak ko na lagi danan, nadi kunanan mapia sifat.
abaya makna niya na maki pegura diga ko pediga ko kana iyan itamok diguna dan mapi asipat hailani man igira ayat piketiga na so pediga na kada kalan man alumia kada sa pira pangkat satwa kana miaroros bingimnar kanun iya mo tuwa-tuwa ka pito krita nalakada ka sama kay sa pinakaminus na miya kakaasaan ka nagkapakay pa na yung na niya na magigang ka ito na pinakaminus na miaroros ka adi nga kagaga nalagi na ng suwaya na niya nakapanamo ubang ka lang agiyang ko ito miya kalalita mo pinakaminus na kapita na kasamala naaya ka pa kapita na kasamala natiga kumuha ko sa 5-6 ha? Nila ni mamaya kada-kadakan siya emak na niya na tabiya unlimited tabiya adun na pito tama na niya na tabiya miya kada-kadakan siya ayam ini palagwin yan na dito ang kasabayan sa bumboy kaya emak na niya nagyo to di niyang siya na nagyang kutwa mabagay ron wala abagyan na na niya na makalalad na nagyang kutwa dugangan niya nadi mamudang ka gawin na pumbayad jatong agi ang koto ayam na niyan na miyaw tangyan aanto ni iba na ayam na niyan na miyaw tangyan na sa ikong mga bumboy nailani man dua kalapis miyalapis ako kapagintaw ko dunia miyalapis pansisa ano nga na mo rin alladina yaakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas giyo to tingma na yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ataw ating wallah yang kutua tahu atingin mana ya pekan sa piribaan alladina yaakuluna riba so sila no tu ating mana i wallah pekan sa piribaan la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitan maka masiran sa anong anamori na di siran din pakatin digating mana i wallah enun tana aya ka pakatin diginan na lagin u ipupumapasiran o syaitan sa pun sa bedeng na ini mana tu Nana, gua kapan sa buboy? Dapat kasih saya yang kaya seksa Allah. Dia kaya emak nanya nak priba na din na besi emak nanya nak kekwa guna. Tib mana mga pawala tira na tu emian. Tu ni bida niya nagustukan dugang ipia kalabangan sok pirakyan. Nah, so Allah Ta'ala na pia kasenggaya iyan na suwaya emak nanya nakan dugang ayam kan juga augian kutwa kapriba ini sapar wallah so kapriba pihak haramyan na pihak halalian so ayam maknanya nakan dega-degang pihak halalian agian kutwa ayam maknanya nakan dega-degang nagianan ayam maknanya na gian kutwa mele tanu so pedden wa mini tayaw sapuro na kana ba tanu keteda ugi na pamakasi ko paratia na tungan ay miya kapia-pia aso paratia na aya pagilintan na antawa ai una antano ko paratia aya pagilintan na antawa ai una antano ko paratia di na ni dapat kana ba aya pagilintan na antawa ai una antano ko tamo ko aya pagilintan na anta ai una antano ko paratia na sadin sa una antano ko paratia na pana marantan no mara pangtano ko paratia aya panubatan ko lawani diyo tu ikatero no mga ulama atigira na ilayani yo aya ilay niyo ko kapagintaw niyo si ko tamo na aya ilay niyo na sa kabubaan niyo na si ko paratiya na aya pagilay niyo na sa din sa kapuruan niyo gina ni ini suguratan na gina ni katru Nabi sallallahu alaihi wasallam atigin manay la hasada illa fi ithnain da atigin kapangasigi arumwar si sagyang kedua kapangasigi ato na ipangasigi tan sagyang kaya dunia dua-dua ating mana Rasulullah ay pengasih kita rusi sagyang ke dunia rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar paganero na ikasigitan nagyang kutwa taw abigan wallah sa Quran kanal sabut si ko Quran na ipupumayan digian ako kagagawin na gusto kadumdum di niya ninggalabakan agyang kutwa miya swaiyan si ko kagagawin di niya ninggalabakan na si ko kadumdum ikadua ay pangasigitan rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar yang kutwa mama abigan wallah sa tamok
na urian yan na pingges to niyan agyang kutwa tamu kaya na si iku kagawi ang gusto kadundo. Ino sarian si iku lalang wallah. Ginan ipangasigitan. Ikasigitan so tao amala isabot ko Quran. Mala isabot si iku Islam. Na ikasigitan pun so kawasa amapasang ikang gusto si iku lalang wallah. Mapasang ikang gusto ko lalang wallah. Meleni man ay pagilin tanong lagi mo tama pasang ikang gusto. Kagi may detan wagi mo tama pasang ikang gusto. Masya Allah. Malap ka kuwan yan na balas. Miyakan bulay sa masjid. Miyakan bulay sa madrasa. Miyakan bulay sa manaya-manaya. Tungan na yung malap ka kuwan yan abalas. Nagyutoy dapat ay pangasigitan no. Kanaba tanong ipangasigi agi kaya uman makauma uman makilangan sa lakawin traka. Uman makilangan sa lakawin diter. Uman makilang na ginuman na begitu ipangasigitan. Aya ipangasigitan lagi yang kutwa tao mapasang ikang gusto si ikulalang wallah subhanahu wa ta'ala. Ginan ipangasigitan. Da ano niya ko tamo kaya ako kang gusto kulalang wallah. Nakagi ipangasigitan wala nakanabatan ng siran tipuah. Ibarat na kaya siya kito na mimbuli ulama natipu na ka ayaw na niya natipu maawingan na ka na begitu udi na kaya siya kito na miya katamo ko natipu na ka na begitu ayaw na niya na panama na maringay ida ka maulama na ad na maulama ka mga wata ka ina ni panamaringa maulama sa mga wata ka bulo yung mga ulama asiran mabuya ayaw na niya na kailang agisi kung ito na iba nakapagigama Siyep mana kung tamo, panama naman ka. Gusto kasi ikulalang ko Allah. Ilay ni man agyang kuto. Miya kaysa naman ay ni pananawag Nabi sallallahu alaihi wasallam ko. Agyang kuto, kapang gusto si ikulalang ko Allah. Na katatabun mabuha, adna pirak Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Adna pirak yan, katatabun. Na miya kagiraw sa Umar at tingin na matay ka. Giya pa nakakalawan ako sa Abu Bakar. At tingin man ay. Piani mo yan so tamo kaya nakagi mati mo yan bigi yan sa loob. Agi mabagi yan sa loob. Ini bugat yan so sabagi yan sa waleran. So sabagi yan na inuit yan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So man sa Abu Bakar na tini mo yan ito na matatawsi sa waleran. So miyati mo yan inuit yan ko Rasulullah. Miyak ito. Kagi makamasilang ko Rasulullah na ayan ipakaisyo Rasulullah na tingin na Umar. Pero dia buat kamu pamilya ka. Nanti marah dia buat kamu na susah bagi. Bigi akan nanti sana susah bagi na ini buat kamu pamilya aku susah bagi na ini minta kar. Tiga mana kamu bakar? Saka Abu Bakar tu dia buat kamu pamilya ka. Nanti na. Ayah bu dia buat kamu pamilya ka na swallah susubian. Pamana lang tamukin na panayan yan inusan. Say kulalang ko Allah. Inuitian ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na giutui kia kumpabli irun Umar atina mata na tiyan pitiru yan ako Abu Bakar dia kan sakad nagkalawanan sa ikong parateya yani mana to tungan ayam na niyan na di niyan ibanga sige yang kuto pedian dia kan sakad na tiyan kalawanan ko parateya na dapat ta kasi siya yang kaya marana ayam pernah kailan na mas malay parateya usuk pedian mas malay parateya di supedian tige na mata sakmi sumpah di siya gitu na pamana Betul nakakalawanan ako niyan. Ha? Na gitu. Ayaw na niya na si kumasa mga sahaba. Na din na agato nakakiran aba niyang betul asakan na malakoy parati. Din na bagay kiran katon. Din na ba kiran katon? Agi ko po nakatiro asakan na malakay parati. Na ayaw na siyuting ka ginawa ka. Siyuting ka ayaw na niya na ginawa ka. Na aya dapat na sa katanong na aya kapipikiran tanong sa ginawatan na madudul sa tanong. Ngayon ito, ang tanong makapanamar sa di tanong di ka pa kang gilabag sa matiya. Ang tanong di makapanisya kay. Sa di tanong di kang gilabag kasi mga subun wallah. Di tanong di ka pa kang tubat lalayon si wallah subhanahu wa ta'ala. So Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu na aya katiruyan na tigin. Ma aksara abdun zikral mauti illa qalla farahahu wa qalla hasadahu farahuhu wa qalla hasaduhu dating mana iyo Abu Darda akapakandak law uri panasikon katidin tadmi kumyatay inunta na makaito so kasusunurian na ayapa kala nagiyan kutwa makaito so kasusunurian na pakaito panagiyan kutwa kasi igiyan basta kung nasutaw na tatadman yan lalayon so kapatay
na ayam na niya na kana ba lalayo di ikariana nagu kana ba niya persiga so pediana kagi kagdamian ayam na niya na magagdamian ako ginawa niyan anto ni iba na patay sa kanya naginan kailangan sira katanong akapun ang gilaan tanong wag ka iya ayam na niyan na anto ni iba na kapakasig punang gilaan tanong wag kutwa kasig tanong si iko ayam na napedano maratanan asipat biya kay sanong na Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitero yan tigyan na adna tigyan na pakagmurakan wa sakataw mamataw ko surga adna tigyan na pakagmurakan wa sakataw mamataw ko surga biya ka umagyan kay sakataw mama pwede ko mga ansar kagyan makauma namiyatang kadilan sa ginawairan ginan sa pitero Rasulullah adna pakauma ataw ko surga paman ada pen matay na miyatiru Rasulullah atau ko surga. So Ibn Umar so Abdullah Ibn Amr na ayaping ulaulan yan na tiudugi na giyang kutuwa mama si sawalairan tapi sima anian wanto na igal bukiya kiyo lani manong miya sigirun ini kasigi niya na giyang kutuwa kiyatiru Rasulullah atau ko surga tiudugi yung sawalairan na pugile niyan wanto na ay ema na niyan na ulaw-ula yake ito na dadin na abiyay niyan na ema na niyan na baniyan ulaw-ula na ini kama masauto Abdullah bin Amr ibn al-As at tigin na ito na mga diya amal yake ni inubtiru Rasulullah atau ko surga nakagya pagawaan Abdullah bin Amr agyan ko tuwa mama na tigin na adna tigin na ipagi siya karaka antum na tigin ni amal ka adiyo mi amal paman ato na igalabaka kana ba imidi igalabaka atingin man tiunuga kan sa atingin cawalay ka sima ang kuwan to na igalabaka na dinam ya sima karaka aso di igalabaka na kagin no tumamuso di imidi igalabaka nato na tingin ni sabab paketir Rasulullah atau ka ko surga na ayam ya tiru ya kito na tingin man sad na tigyan sa miling karakan na gitu itigyan man ay tigyan yung ta sa kataw mama sad na tigyan sa miling karakan na gitu nigal baka na tigyan man ay agyan ko to Abdullah tigyan na lagi na natigyan sugal baka mi agyan ka na namili akan ka na tigyan na sad sa miling karakan na gitu nigal baka kan nung ta tigyan man ay agyan kaya sa kataw mama na daat tigyan ayam na niyan na miya akala ka na isa buong mga Muslim gitu tigyan ni sipata dan natigin na sakataw kung mga Muslim abakan mi akala at tigin manay nagudin yung panatigin at sakataw kung mga Muslim iba kaya kadirun sa puso akan saya manay nakasigisir kaniyan ini mano to dan natigin na abakan mi agdam abakan nun isig saya mananiyan na kaya bagirun wallah sa pagper na gitu bagyan kutuwa niya limpyo sa puso yan ako kapakasig daay na kaniyan napisak siya ako Rasulullah ataw sa kaniyang kusurga dapan matay nila ni mo na to na dapat kasi sa kanya kapagintautan ay ma na niyan na ayad na kada na ay ipambatuwag yan naging kutuwa raragit yan ako padiyan kasi yan ako padiyan mimbulo yaro ko yutaw ay niyan sakit sa padiyan miya katamok siya gito siya kaya na inuwa kaya na miya katamok ka padigang sa siya Berang-berang na pumangba na mga katero. Na misigat na mambu yung ating kita na maritis. Mana niyan na madakal na di mamangba na sa katero. Na. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ya katero yan ating na dabba ilaykum da'un qablakum. Minipaya patrakan. So sakit, panyakit o pagtaw, mga pagtaw miyaw na anyo. Pituro Rasulullah. Minipaya patrakan so paniyakit o mga pagtaw amiyang una. Al-hasad wal bagda'u hiya al-haliqa. So kapakasigating Rasulullah. Ako so kakararangita, so rarangit na sa kaniya nating manay Rasulullah na pakarupaw. La aqulu tahliqu ash-sha'r. Dia kan peteru nating Rasulullah iba pakarupaw sa buko. Walakin tahliqu ad-din. Ugi nating manay Rasulullah na ayak karupawan yan na suwagama. والذي نفسي بيدي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا betul na tingman ay Rasulullah ko Allah makatatangan na siya ko ginawa ko kadika doon na makasunod ko surga sa taman sa di ka makaparateya wala tu'minu hatta tahabbu
nagudikanu maka paratia sa taman sadikanu ke kabubayai afala unabbiukum bima yusabbitu lakum bakurakan watig mana Rasulullah penukulau antun ay pakatan turkanusan afsus salam bainakum na panguroni yusus salam si kundulun-dulunan niyo gina di ayam ananiya na subuan na katanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikadua katru Nabi sallallahu alaihi wasallam natigina la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi di baka sudah di surga su isarkan taman sadi kabubaya o isarkan ko pagarinya su kabubaya yan ko ginawa niya to na imana gi nga katru Rasulullah ataman sadi kabubaya o isarkan su kabubaya yan si kwaya na ginawa niya aya mana niya na o kabubaya anaka kapakala kay tamo ko na kabubaya na ko pudika kapakala yan itamo ko na upag kabubaya anak ka akapakala kay paratea na kabubaya anak ka pudiga akapakala yan ni paratea upag kabubaya anak ka akapakakuwang ka sa tarak na kabubaya anak ka pudiga akapakakuwang niya sa tarak kanabang katipua kanabang kasiga gitu manimanan yan so tingin mga anak ka kadudang ka ginawang ka na kusakiti ka na kusakiti yan sa pudiga ay mana niyan na upama ko giyang kutwa kapung bulaw na irakaw pudiga sa mapia na ipakapiyo to ginawang ka na so kapung bulaw na ikaw sa mapia na ipakapiyo mabuto ginawa niya gina ni ayam na niya na dapat apong lulaan. Meling ka sa pudiga miya katira. Ato na itiro na ka. Batiga miya suka takap managyanan sa kapa. Miya suka takap mananan sa yama ay gino. Ni ay atirwang ka pudiga na Masya Allah pakambura ka na wallah sutamok ka. Ya kakwa ka sa balas. Kenapa kaya man ay napumangambura sa katira. Si Masya kaya na naginatara kaya na di niya ketipu dan sa kumpanya. Kaya siripan. Berang-berang na punaro na ka. Nagyuti eman aniyan na saka may linga sa pudiga maluminita yaw pamangani nakakuha Allah sa pakambarakat nun wallah subhanahu wa ta'ala miya kakuha ka sa balas gupo na kabaluya sakit ka miya katira ka rin siya ito na taman siya ayaman ni nakapatay na ikano ka sa kawida ka nakakupudiga tiga eman aniyan na ino rin siya ito pa wasatra murang-murang ayaman na punaro na ka agigito ayaman aniyan na kapakasig na limpi yung tanong sa mga puso tanong sa iyo kapakasig nakikano agi sa mga pamikiran tanong nakano agi sa ayaman aniyan na mga rarab tanong tanong kauniti ang di pumagiti agi yung manakakiyawida ka na kupudiga na ipagitira ka ito agi ang abun pipikir ayaman aniyan nagi ang kutuwa anto na iba na kinitayaw niyan nagiyuto limpi yung tanong sa mga puso tanong tanong kalulu agi mada sa mga widakal tanong mada sa mga panyakit tanong nagwaya maknaniyan antano di makapangin syukur sa wallahu ta'ala wa hadha wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh